Bismillah, salatu selamu ala Resulillah. Bugün bizden Cuma bayanımızın mazmunu aldığımızda az gündür kaldı kelejatkan Kurban bayram meselesi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayık Madine şahrına kelgende ellerde bir türlü bayramları var ile. Alarga tiyişken yok. Aytti Allah Teala bizge Cuma sayın, Cuma günün bayram kılıp berdi. Yılında iki çoğ bayram kılıp berdi. Biri orozu bütkönden keyin orozu ayit bayramı. Biri 10. Zilhicce'de hacılarımız hacılıkka varıp Arafat tozunda turgan günü 9. Zilhicce olur, ondan keyingi günü Kurban ayit namaz okulat. Horoz ayit jana Kurban ayit bul yıldağı iki çoğun bayram. Oşolardan biri Kurban ayit muftiyatın aytishi boyunca 27 je biraz özgörü bolup kalsa jakındaganda aytılat dedi may ayında. Эми ошого musulman bir tuğandar kanday daярдык kılış gerek. Özü negizi bul ayit İbrahim Peygamber Aleyhisselam'ın sünneti Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın doğrunan kalıp gelatkan bayram. İbrahim Aleyhisselam jaşı ulgayıp kalganda İsmail Peygamberdi uğuldu boldu. Jana oşol uğulu boyga jetkende Allah taraftan kurmandıkka çalууга höküm berildi. Hacılar barganda Mina degen jer var. Oşol jerde bir kişine minaret kılıp koygan. Oşol jerge alıp barıp bolasın jerge jatkızıp bıçak menen moynun kesip kurmandıkka çalayın degende bıçak kesmedi. Bul Allah'tan sınavı ele. Men üçün emnege dayar ekenin sınap körgüsü geldi. Allah adam balasını sınayt, biroq sındırbaydı. Bıçak kesmegende İbrahim Aleyhisselam üçün Allah Teala Cebrail periştege beyişten koçkor berip jönöttü. Cebrail perişte kelip koçkordu berdi. Oşol günden başlap kurmandıkka koçkor soyu adat bolup sünnet bolup keldi. Bizdin mazhabda bul mildet jana vacip. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömründe 10 jolu kurban ayitти ötkörüp ar birinde kurmandık çalgan. 2'den koçkor kurmandıkka çalatılar. Al эми hacılıkka barganda 100 töөнü kurmandıkka çalgan. 63'ün özün kalganın Hazret Ali radıyallahu anhu kurmandıkka çalgan. 100 tö kurmandıkka çalуу деген. Oşonduktan har bir mümkünçülügü bar adam. Allah mümkünçülük bergen, bay dep atalgan adam, bay degeni 86 gram altından baasынан körök akçası bar bolsa, 40 koyu bar bolsa, же 30 uyu bar bolsa, kıskası baylığı bir çekke jetken adam üçün kurmandık çalуу özün atынан mildet bolot, vacip bolot. Bizde mınday bir adat var, bir ügülödön birle koy soysu bolot degendeş. Mümkün balası dağı bay, atası dağı bay. Atasının baylığı dağı bir çekke jetet, balasının baylığı dağı özünçö. Atası dağı biri, balası dağı biri soyuş mildet bolot. Oşonda eger ayalında dağı oşonçoluk baylığı bar bolsa, ayalı dağı soyot. Demek her bir adam öz baylığın karap, mümkünçülügünü jaraşa oşol kurman ayit günü 27 olou je muftiyatdagı jarıyalap 26 je 28 kılıp jıldıraw oşol çislolordo jana andan keyin 3 gün kurmandıkka çalsa bolot. Oşogo hazırtan başlap turup mümkünçülügü bar adamlar aldığımızda bir kança mal ala turgan күндөр бар, bazar күндөр bolot. Şaharda yaşaganlar bolsa aldın alıp koyup dayardap koysa en negizgisi oşol günü kurman ayit günü ayit namaz okulagandan keyin en jakşı soob iş Allah razı bolsun dep mal muzdagan. Allah'ın razılığı üçün mümkünçülükке jaraşa koybu je bodo malbu je mümkünçülük olsa 7 kişi birigi kalıp durup bir töөнü kurmandıkka çalsa oşonun kanı jerge tiygenden murda Allah al adam günösünü keçiretti.
Sahabalar soradı, Allah'ın elçisi biz o makul mallarımızda Allah razılığı üçün oşol günü kurmandıkka çalalı. Bizgen ne olot degende kıyamet günü oşol malın ardın dedi. Kanı dağı, özü dağı, jada kalsa koy bolsa oşonun jünü, tügü dağı tarazıga koyulat dedi. Jana oşonun har birine jaraşa soğup berilet. Jana birinci tamçı kan menen muzdagan adamın günösü keçirilet dedi. Oşoga kurmandık çalуу bir adat emas, balkim bul bir mildet, vacip amal. Men bıyıl soyayım bu, soybayım bu degen joğanday bolboydu. Eger sizge Allah mümkünçülüktü bergen bolsa, soyu mildet bolot. Emi soygondan keyin etin anı özüңüz bilesiz. Kalasaňız bölüp özüňüz muhtaç emes bolsaňız, yaşagan jerde koşnalarga 2 kilo 3 kilodan kılıp bölüp berseňiz dagı bolot. Kalasaňız bardygyny özüňüz jep alsaňız dagı bolot. Kalasaňız 3'kö bölüp bir bölügün konoktosup, bir bölügün erteň jeymin dep, bir bölügün muhtaçlarga bölüp berseňiz dagı bolot. Negizgisi oşol günü mal muzdap kaludy. Bolbosa ertesi günü. Oşogo muzdap жаткан malı je koçkor koy, bir jaşar. Kebir koçkorlar, kebir koylar bir jaşar bolbosa dagı 6-7 aylık bolsa birok aябай çoň bolup görünüp tursa bir jaşarga okşop alar dele jarayt. Birok eçki bir jaşardan ötken boluş kerek. Bodomal 2 jaşka tolup 2 jaştan ötken boluş kerek. Al emi töö 5 jaşta tolup 6-njy jaşyna kadam koygan boluş kerek. Oşonda 7 kişi birigip eger bir çoň mal ala turgan bolsa bahasyny teň bölüşüş kerek. Misal 70 000 bolsa 7 kişi 10 000 soňdan akça koşup alyş kerekdi. 140 000 bolsa 20 000 soňdan akça koşup alyş kerek. Etin kalasa teň bölüp alyşsyn, kalasa baryny muhtaçlara tarkatyp berişsin. Birok ülüştü, bahasynyň ülüşünde teň katyş kerek. Al emi bir kişi bir çoň mal muzdap özünün atynan balancaların atınan dep durup soğupçuluk üçün muzdasa dagı bolot. Munda emes çoň maldy bir kişinin atından bolboyt, jok, bir kişinin atından 10 mal muzdasa dagı bolot. Allah baylykty mümkünçülük körök bergen muhtaçlarga körök soğup bolsun dep durup bir adam uşunday uçurlarda adam özünün baylygyn Allah'a körсөтө turgan uçurlar bolot. Ey Allah'ım sen maga bergensiň mümkünçülüktü. Men oşol mümkünçülügüme jaraşa muamele jasaymyn dep turup, misalı 10 bodomoldu bir adamın atından muzdap turup oşol muhtaçlara tarata turgan bolsa Allah taala oşoga jaraşa syýlyk beret. Birok mildeti negizi bir adamga bir koy, je koçkor. Bir jaşka jetken je bolbosa eçki soysa da bolot, bir jaştan ötken. Emi oşonun kanday ele har bir nersenin toluk bolgonu jakşı, dene müçösü toluk boluş kerek. Müýüzü misaly, müýüzdü janawarlar bolsa, buka, mal, bodomal, koçkor, müýüzü bar bolsa sınmagan boluş kerek. Kebir malдар oşol tuwasa ele müýüzü jok bolot, al mesele emes. Kuyrugy kesilbegen, aksak bolbogon, bir közü körбөй kalbasın, ötü arık bolbosun, orukçan bolbosun degen şartları menen. Demek özübüz konok kelgende satıp alganda kanday maldy satıp alabız, baryny karaýbız da, kulagı kesilgen bolboş kerek. Şol şartlarga laýyktуу toluk müçö dene müçösü toluk bolgon semizin tandap turup Allah razılığı üçün muzdap koyu, muna uşul mildet, uşul vacip. Bunu şunçalık mildettүү nerse Peygamberimiz mınday dep aytkanda, man vajada saatan kim mümkünçülügü bar bolup turup walam yudahhi birok kurmandyk çalbasa, jön ele jalkooluktan, je saraňdyktan fala yaqrabanna musallana. Anda biz ayt namaz okuy turgan jerge al kişi kelbeyle koysun degende. Bu kançalık mınday kapa bolup aytkan kattуу söz da. Kurmandyk çalganga mümkünçülügüňiz bar, Allah mümkünçülük bergen, birok jön ele jalkooluk je bolbosa köňül burbagandyk sebepten soýbodu. Anda al ayt namazga kelbeyle koysun degen. Kelsem ne bolot bolboýup emes, balkim bul jerde uşunçalyk zarıl amaldy emnege jasabayt degen manide. Bir hadiste aytgan goý, namaz okuwagandardyň uşul elderdi jamaat namaz okutup koyup, uşul namaz okuwagandaryň üýlerini baryp örttöp ele salgym kelet degen. Anday kılbayt. Bolgan adam içindegi bir küýüttü bayandap jatat da. Namaz okuwagan adamlarga kançalyk ziyan bolup jatkanyn aytmakçı, jetkizmekçi bul jerde. Oşonda ele kurmandyk çalbasa da ele
barıp turup ayet namazı okusa bolot. Bирок мүмкүнчүлүк бергенден кийин Аллах Таала анда салып коюш керек. Айылда жашагандардын машалла көп койлору бар. Ошолордун арасынан бирөөсүн атап койсо алдын ала мына ошону курмандыкка чаламын деп туруп. Өзгөчө өзүнчө аны багып, өзүнчө карап, жууп, тарап, анан курмандык күнү чалган бул башкача бир сезим болот да. Себеби кичине болсо дагы ошол мал жакын боло баштайт адам баласына. Адам өзүнө жакын болгонду, өзүнө жүрөгүнө жакын болгон малды курмандыкка чалган сооптуураак болот. Анан болсо ошол күн жакындаганда деле барып туруп базардан болду ушуну алам деп алып барып туруп союп койсо деле болот сооп жагынан. Бирок бир сооп ишти өтө кооз, өтө жакшы эрежеси менен, жол жобосу менен жасаса канчалык сонун болот да. Балким ошол курмандык чалган адам өзү колу менен бисмилла Аллаху акбар деп мойнун кескени эң абзели да. Эгер колунан келсе, өзү Орто Азияда эркектер эле эмес, анча мынча аялдар деле мал муздай берет да. Ошол мал муздаганды билген адам жок дегенде ушу мойнун кесип бергенде өзү, себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү муздайт эле. Анан ажылыкта дагы 63 төөнү өзү муздаган, 63тү. Ал эми Азирет Айша энебизди атынан курмандык чалып жатканда айтты, Айша кел деди, кел сен карап тургун деди. Сен малыңды азыр муздайт, сен карап тургун, себеби биринчи тамчы кан жерге тиер тийбес Аллах сен күнөөңүн кечирет деди. Карап туруш керек жок дегенде. Же өзү муздаш керек, колуңуздан келбесе чында эле кээ бир адамдар коркот, же билбейт жол жобосун кантип муздаш керек. Анда колунан келген адамды чакырып туруп карап турганы абзел. Эми көрбөй калсачы эчтеке болбойт, курмандык өтө берет. Бирок эми жакшысы соопко ылайыктуурагы жана эрежеси ошол карап турганы. Анан мен айылга акча салып койсом, айылдагылар ата-энем ал курмандык чалса, мен аны көрбөй деле калсам болбойбу? Жок, болгонго болот. Сооп сиз курмандык чалды болосуз. Бирок пайгамбарыбыз кандай кылганын айтып жатам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үй бүлөсүнүн атынан дагы курмандык чалган, үй бүлөсүнүн атынан дагы, жалпы жубайлардын атынан да курмандык чалган, бир уйду. Анан бир кочкорду, бул менин үммөтүм атынан деген. Элестетиңиз, менин жана сиздин атыбыздан курмандык чалган. Ошого кайсыл бир адамдын мүмкүнчүлүгү жакшы болсо, көп болсо, бир жакшы малды алып туруп өзүнүн атынан муздагандан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга атап бир курмандык чалып койсо, бул дагы өтө чоң сооп болот. Себеби биздин атыбыздан курмандык чалды да, бардыгыбыздын атыбыздан. Ошо анын этин анан өзүңүз билесиз. Кааласаңыз баарын казанга салып бышырып жеп алыңыз. Карасаңыз баарын шашлык кылып туруп жеп алыңыз. Сатпасаңыз эле болду да. Жада калса ошол малды муздап берген жана касап, ошол мал муздаган адамдын акысын акчалай бериш керек. Сен мына курмандыкка чалынган малдан 1-2 кило эт алып кетип акыңа ал болбой калат. Ошол курмандык жарабайт, себеби сиз ал курмандыктын 1-2 кило этин саттыңыз да. Ал касапка бир 500 сом бериш керек эле. Ошол 500 сом ордуна сиз 2 килограмм этти саткан болосуз. Ошондуктан пайгамбарыбыз эмне деди? Мал муздагандын акысын өзүнчө бергиле деди. Акысын берип бүткөндөн кийин, аны разы кылгандан кийин анан эт берсеңиз болот. Бирок анын муздаган акысын эт менен бербеңиз. Курмандыкка муздалган малдын башындагы, шыйрактарындагы таштап салбай, ичек карындагы тазалап жеген бул сооп болот. Себеби бул тойго же кудага же бирөөгө арналып союлган эмес. Бул Аллах разылыгы үчүн муздалган мал болуп аталат. Колдон келсе терисин дагы бир нерсе кылып аштап бир нерсеге колдонсо жакшы болот. Таштап салбай, мисалы бир дагы нерсесин ысырап кылбай, ар бир колдоно ала турган, колдонгонго мүмкүн болгон нерсесин тазалап, жууп, иштеткен жакшы болот. Өзү болбосо бир муктаж адамга, кээ бир адамдарга мисалы ичек карынын берсеңиз, башын шыйрактарын берсеңиз, ал адамдар өтө жакшылап жууп, тазалап, канча күндүк тамак аш кылып алышат. Ошондуктан Курман айт күнү жасай турган эң жакшы сооп ишибиз айт намазга келүү жана айт намаздан кийин жасай турган эң жакшы сооп иш бул мал муздоо. Аллах Таала мүмкүнчүлүктү кененирээк кылып берген да. Ошо мисалы 27-күнү Курман айты окулса, 27 күнү кечке чейин, анан 28-и,
Anан 29 күнү сойсо болот, 30-күнү күн батканга чейин. Канча мүмкүнчүлүк бар. Бирөөсүгө акча жөнөтүш керек эле. Байлыгыңыз бар, бирок колуңузда нак акчаңыз жок. 2-3 күн убакыт бар. Же бирөө көп мал муздамакчы. Анда үлгүрбөй калбасын үчүн, анда 2-3 күн ичинде жетишип алсын үчүн Аллах Таала шартты мүмкүнчүлүктү ошого атайын көбүрөөк берген. Ораза айт 1 күн, себебинде мал союлбайт. Курбан айт 3 күн да. Биз 3 күн айттап жүрүш үчүн эле эмес, 3 күн ичинде мал муздап калсын үчүн. Ошол малдарын муздап жетишсин үчүн Аллах Таала мүмкүнчүлүк берген. Кээ бирөөлөр түндө мал муздаса болбойт экен. Албетте, мурда заманда түндө караңгы болот эле. Анан муздап жатканда байкабай туура эмес кесип албасын, туура эмес союп албасын деп алымдар кечинде муздабай эле койгула. Күндүз азыр түнү күнү эмне айырмасы бар? Чырак коюп койсо жапжарык баары бирдей эле. Ошондуктан түнү дагы күнү дагы курмандык чалса боло берет. Андай маселе туура бар. Мурда аталарыбыз айткан эле, караңгыда мал муздабайт деп. Караңгыда көрүнбөй калам. Мурда шамшырак бар эле. Шамшырак менен көрбөйбүз канча тамырын кестиңиз, кан тамырларын кесиш керек, кекиртегин кесиш керек. Ошолорду бардыгын жакшы кыла алабы, жарык болбосо, азыр мал муздай турган жерлерде шарттар ушундай, айырмасы жок күндүзү түнү. Ошондуктан боло берет. Түнү дагы сойсо, күндүз дагы сойсо. Кээ бир мусулмандар Аллах мүмкүнчүлүк бергендер жүздөн мал союшат. Bir adam 100 мал союат. Ошону bir келин дагы үйгө алып келбей, не кылат, ошол жерден муктаждарга таратып бергиле дейт. Анан кошумча кимден экенин эч ким билбесин дейт. Бул эң чоң рахат амалды. Аллах билет, сиз билесиз, болду. Канча жүздөгөн, канча миңдеген адамдардын үйүндө айт болот, эт бышат, bir адам берекетинен да. Аллах андай адамдарга бере эле берет. Эмнеге? Себеп ал адамга берсе, ал миңдеген адамдарга пайда болот экен да. Кээ бир адамдарга берсе, ал өзүнө эле иштете берсе, Аллах андай адамдарга көп бербейт. Эмнеге? Себеп bir адам үчүн эле Аллах Таала бере бербейт да. Кайсыл адамдан көп адамдарга пайда болсо, көпчүлүккө, ошол адамга Аллах берет. Эселеп берет. Дагы берет. Неге? Себеби бул адам Аллах жараткан Аллахтын махлуктары менен бөлүшүп жатат да. Барып ушундай болот, Аллах менен элдин ортосунда ортомчу эле болот дейт. Аллах Таала ушул аркылуу. Бүт кээ бир мурда заманда мисалы ачарчылык болгондо бир айылдарды бир бай адамдар бүт айылга жардам берип келген. Кантип бир адам бүт айылга жардам берет? Себеби ал берешен адам болгон. Аллах берешен адамга ошондой береке берет, түгөбөйт аны. Анын көңүлү ток, пейили кенен, колу ачык. Аллах колу ачык адамдарга ушундай берет, себеби булар коркпойт да. Пайгамбарыбыз айткан: "Анфиq ва ла тахша мин зил арши иqlala." Силер муктаждарга бергиле, коркпогула, Аллах силердикин азайтып коет. Биз берип жатканыбызды математикага салбайлы. Себеби математикага салсак, 100 сом акчаңыз болсо, 10 сомду бирөөгө берсеңиз 90 сом калат. Пайгамбарыбыз жана Кур'анда айтылганына караганда 100 сом акчасы бар адам 10 сомду бирөөгө берсе, бул адамда 190 сом болот. Неге? Себеби онуна Аллах Таала 10 эсе берет да. Бул дүйнөдө эле. Ошого Аллах Таала Кур'анда айткан: Аллах Таала силерди берешендикке, жакшылык кылууга чакырат. Ал эми шайтан болсо эмне дейт? Берсең кетей болуп каласың. Жок болуп калат, өзүңдө эчтеке калбай калат. Ар бир адам өзү иштесин да. Өзү тапсын. Сен деле иштеп аракет кылып атасың. Тапканың сен өзүңдүкү. Эч качан адам өзүндө бар нерсенин бардыгын эле меники деп ойлобош керек. Офия муалихим хаккул лисаили вал махрум. Аллах Таала айтат, чыныгы момундар өзүнүн акчасын, казынасынын, байлыгынын ичинде муктаж адамдардын дагы, кыйналып элден сурай албай жүргөндөрдүн да акысы бар, мен ошолор табып берейин деп ойлойт. Ал эми кээ бир адамдар эмне дейт? Меники өзүм иштедим, өзүм акылым менен иштеп таптым. Карун байым эмне деди эле? Бул мен өзүм тапканмын деди. Бербейм деди. Зекет да бербейм, ушур да бербейм, эчтеке бербейм. Меники деди. Сеникиби? Анда кыяматка чейин Карун байды ошо казыналарын, алтындары менен бирге жер тартып, жерге батып кетип атат. Эч кимге кереги жок. Өзүнө да пайдасы тийбеди, элге да пайдасы тийбеди. Ошондой өзүнө да элге да пайдасы тийбеген байлар барго, ошондойлорго Аллах Таала бир карасаңыз акырын алып коет. Неге? Себеби ал эл менен бөлүшпөйт. Ошондуктан Курман айтта негизгиси мал муздоо, калган этин өзүңүз билесиз. Кошуналарга, туугандарды чакырып туруп дастаркан жазып бериңиз. Эң сонун майрамдуу маанай тартуулаңыз, үйдөгүлөргө жакшы тамак бышырып бериңиз. Ошондуктан Курман айтка
ne kılalı har kimimiz mümkünçülükке karap. Akçаңız var bирок karız eldin kolunda. Berbeyi oşonday adamlar birödөн karız alıp soyup dursa bolot. Negen? Sebep akçası var da. Bирок akçası жок adamga mildet emez. Bir adamda çında öyle жок. 20 ming 30 ming akçası dagı жок. Bирок ne de olgan? Men kurmandık çalam. Sözsüz çalam. Bul adamga mildet bolot. Sebep Allah mildet kılmasa özüm oyununa mildet kılıp algan. Özüm oyunuga mildet kılıp albaş gerek. Allah baylarga gana mildet kıldı. Sizde mümkünçülük жок bu. Özüңüzgө mildet kılıp albaңыз. Bazarga barıp koy satıp alıp, misalı maselesi mınday da masele var. Bir bay adam var, bay. Al bir koy alıp geldi bazardan. Erteң uşunu kurmandıkka çalam dep. Tünü menen uğuru keldi dagı, uğurdap ketti. Boldu, emi bul bay ekinci koy alıp muzdaganga mildettүү emes emnege satıp aldı ele berdi. Al koydu uğurdap ketiptir. Büttü milletten kutuldu. Ekinci bir koşnası kedey. Çında öyle 30 koyu da 40 koyu da jok. Je bir altın menen bağlasa da kümüş menen bağlasa da baylığı jok. Bирок barıp karızga bir koy alıp kelip algandı. Men kurmandıkka çalam dep. Anan tünü menen uğuru kelip anın koyun uğurdap ketse bul kedeyge muhtaç bolot. Dagı kayradan karız alıp bir koy muzdaganga. Nege? Seni Allah millettendirgen emez. Sen özüңdü özüң millettendirgensiңби? Em ayagına çık deşik. Oşoga dinde жеңилдик бар, оңойлук бар. Mümkünçülüğü жок adamlar emne kılan? Soygondardı. Kütöt kim kaçan et biret eken dep. Berse Allah razı olsun. Anan mınday düşünükten alыс bolalı da ettim barını taratып beriş gerek depçi. Жок, bul sizdin erkiңiz. Jana 3 bölgön жакшы болот экен. Жок, bul bir variant katары айтылган нерсе да. Bir bölgön холодильникке салып коюңуз, bir bölgön ошол күнү табак кылып келген коноктор тосуңуз, bir bölgön koşunlar soybogondorго бериңиz деген bir жакшы bir сунуш иретинде. Калыган siz калыгы баарын таратып берсеңиz да болот, баарын жеп алсаңыз да болот дедим го, сатпасаңыз эле болду. Ошол малды курмандыкка мал алып туруп муздап анан этин алып барып базарга саткан бул болбойт. Андан башка не кылсаңыз болот, кимдерге берсеңиз болот. Бергенде да караш керек. Ошол кишилер биринчиден муктаж болсун, канча күндө бет жебеген адамдар бар. Экинчиси ошол этти жегенден кийин жакшы сооп иштер жасасын. Анан сиздин этиңиз жеп алып туруп, анан чыгып алып туруп күнөө иш кыла турган болсо, анда да этият кылыш керек. Себеби пайгамбарыбыз айткан, сиздин тамагыңызды таква кишилер гана жесин деген. Вакыт бар, 1-2 жумадай вакыт бар, бирок даярдык азырдан башташ керек. Ар бирөөбүздүн мээбизде болсун, мен бир муздаймынбы, муздабаймынбы. Атасынын атынан да муздаса болот, мисалы. Бирөөдүн атынан бирөө муздап койсо болот. Курман айттычы. Акча менен жасала турган ибадаттарды, мисалы 2 дос бар, жакын. Bir dostu 2 koy aldı. Ne dedi? Dost senin atından da bu il men kurmandık çalam. Bola öğret. Apasının atından kurmandık çalsın. Bola öğret. Masturatına ayalını jakşı göredi. Ayalının atından bir kurmandık çalsın. Bola öğret. Akça menen jasay turgan ibadatты biröөнүкүн birөө jasasa bolot. Men 10 koy aldım. Bardık dostlarım atından. Bolot. Je men bir uy aldım. Çoң atamdın atında koştum. Anın içine atamdın da balam var. Bolot. Bирок özüңüz sözsüz boluşuңuz керек. Allah Taala barыбызга келе жаткан Курман айтты. Жакшы өткөрүп ошол күнү мүмкүнчүлүгү барлар, бардыгыбыз Аллахты разы кылуу үчүн кан агызып, мал муздоого Аллах мүмкүнчүлүк берсин. Жыл бою 364 күн биз канчалык койлорду союбуз, Куда келди, кой сой, той болду, кой сой, бала төрөлдү, кой сой, бирөө өлдү, кой сой, эт түгөндү, кой сой. 364 күн кой союлат. Башка максаттарда. Бирок bir күн Allah разылыгы үчүн кой союлса бул башкача кан. Бул курмандык кандары көптөгөн балелер токтотот. Кээ бир адамдар эмне дейт, мына ушунча жаныбарларды мусулмандар союп салды. Жок, андай деген сөздөрдү сүйлөбөш керек да. Себеби союп салсалардын баарын алып барып мусорго таштап салбайт да. Ажылыкка барганда ушунча миллион адам кой союп эмне кылат? Ошончо миллион адам кой союп, ошол койдун этин холодильникке салып тоңдуруп алып барып туруп Африкада жашаган адамдарга берет. Бул нерселерди, бул жакшы нерселерди интернетте көрсөтпөйт да. Жаңылыктарда айтпайт да. Анан исрап дебеш керек буну. Al elder ошол ажылыкты эле күтүп жүрөт. Качан ажылык болот экен, биз эт жейт экенбиз. Bir жылда bir жолу эт жей турган адамдар бар. Ошол өлкөдөгүлөр ошончолук этти самолет жалдап өздөрү алып барып туруп ошол муктаж өлкөлөргө берет. Африкада 62 өлкө бар. Ошолордун ичинен тең 2 бөлүгү, 3төн 2 бөлүгү муктаждыктын деңгээлинде жашайт. Курмандыктын малдары ошолорго кетет. Терилери да ошолорго кетет. Бардык дене мүчөлөрүн тазалап алып барып, холодильникке тоңдуруп алып барып беришет. Бирок бул нерсе көрсөтүлбөйт да. Бизге эмне көрүлөт? Ушунча малды муздап салды. Бизнесмендер канча малды муздайт?
Күнüne yüzden mal muzdagan biznesmenler var. Biznes için kılsa işteki olup etken Allah razılığı için bir yılda bir ile gün, bir ile jolu mal muzdasa ne olur? Soğuk olur, anca sıylık olur. Allah Teala barımızga tuğra tüşünük nasip kılsın doğanlar. Dindi, jana dinde koyulgan amallarını tuğra tüşünler. Mümkünçülüğü barlarga mildet, mümkünçülüğü joktor kütölü. Kaçan koşuna hit alıp kelettir. Allah Teala barımızga aytkan okanlarımızga amal jasooga mümkünçülük versin. Kata kemçiliklerimizi Allah'ım özü keçirsin.